For what? Imana irambwiye usenge cyane kuko Satani yagusabye. Amina. Nagiye kubona mbona ugiye mu murima w'ibigori by'abandi, ukimara uca ikigori baguca akaboko. Amina. Ariko Imana yambwiye ngira kugwaniriye. Amina. Nibyo nabonye. Yiriwe madam. Kuri Mrs. Kumbaza iminsi mu gitaro ntwaza turi kumwe. Wagiye umbabarira kunguwaye ngabo ndi hafi no gusara kugira ngo igende. Ndi hafi no gusara. Uzi no gusara n'uri ndumuzabura kamwe muciruka mu ngendo se. Wakingukanye ukangeza mu nzu. Kugera mu nzu se nta makuru ufite. Rekera no kunsunika nijyane namaze mu byo gutera. Umugore nashatse nakaburi. Kabugwe nini? Ariko noneho sibwo uri umuntu ugiye gusenga mu mutwe wawe ubona uri muzima byakugendekeye. Aha nubwo ngwaye nana kwigwa. Bigamye. Uza ubanza umbwire. None igihe kirageze. Umfata icyemezo cyo kuva mw'ururugo. Niba waranjatse, niba warazanye isambu hano, ubimbwiye. Uzi no kuruvamo ugenda ushaka niyo mana yawe unsiga amahoro. Ariko apana kujaje uragenda. Zaje ndaje gusenga buri uko ngiye gusenga. Nzundoteza ari nje nawe wazanye undi nini. Ndarizanye nta maguru mfite. Hano hazanye isambu. Isambu si kwanditswe ku gahanga, ikwanditswe mu gatuza, isambu kwanditswe. Ngiye kuzava mu by'Imana ubona uko ndiye. Uzi no kubivamo. Yaba ndagwaye ngo ngushingure. Ugwaye siki. Uzi no kugwaye. Nivira mu nzira aramuza muzakwa kubana. Bamuti kwica umuntu agapfa yaramangiye yababanuguye. Akatse sene nagakuya hara. Kimanika kanyereka. Uramugabo cyaka kuruga ariko ndabizi neza azahapfa. Ariko mugabo wanahaguruka ukanywa bino binini. Madam ndapfuye. So haguruka. Niba ari njana naguhaye, niba ari macinyaki. None sinahari kugura. Babarira umbwire. Ni munda. Ihangane wongera usoma. None se papa yabaye. None se kandi mwe bwaka kanya muvuye. Muvuye ku ishuri mutambaye uniform. Kandi mwabana mwe muranani. Sinzi pe. Yemwe banza abagenzo. Musike nzara turere tukagurisha uniforme. Uyu munsi ndabicisha imihini. Basi kujya. Nose yabaye. Wamubaza singuwo. Bana banje rero. Ukavunza kugenza. Ni wewe mukura hanga. Abari uyungu bicaje ndabaza ibintu koko. Nisonde ndamubaza kumva. Akubwo byakugendekeye. Ngo namwe mu ndebe. Mu ndebe ko wanyamaze. Kumva nshaka kazuba mujane hanze. Ubwo se urwana ndakugeza hanze koko akira ubufasha umuntu amutera. Fatanya n'abahungu bawe mujane. Bahungu banje se barakubyaye ngo bakorere mana. Ubundi ntiwari kujaje urasenga ngo uzaramuka amahoro. Fabo we. Fata hano kumutero. Munyagure mwana wa. Munyagure. Subundi koko ubundi ejo warugiye. Wareka kundoteza ko nari ngiye gusenga. Ko kubunga mu mazu gawe ungiye gusenga. Ngaho da iyo mana nigukize gukize. Ayiwe. Nagukunda gape. Ariko ibi bintu byansanze baragutamitse. Nge sinzi. Oya madam, munzu y'Imana ndaburozi vagamo n'ubugoye bwizanye. Nta burozi bubagamo. Niba ari bigeragezo Imana yanyohereje. Niba ari ubwavuye mu nzira. Ndabyonze. Nuko simani kwarereza ibigaragaza kukwikorera cyane. Ayiwe mana we. Nta n'amafaranga dufite ngo mujyane kwa muganga kuko ndabigenza. Kavuye mbura yanje. Munyagure. We. Arakora ko kamushoboye. Ayiwe. Ayiwe.
Mfata mata. Mfata. Kuko ntangufasha. Kirani giki. Ibi ni ibiki koko wariye nukuri ko Imana umara. Ibi ni ibiki wahaguruka ukava naho ngaho ukayiva. Mucice. Babo yagiye. Subuku. Nta kiriya kintu gisohotse mu nda yawe. Kuko ndamenya waraririye. Mana yanjye. Nukuri ko Imana ngo nawe ndebere. Sunda cyari muziriyeho. Wamba bari ukanga. Mama garra babandi dusengana. Mama garra babandi dusengana. Telefone yanjye nayisize. Iri mu nzu.